Iqembu lomdlalo wenguqu elimele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ele-FC Platinum selethule okusemthethweni abadlali balo abatsha. Laba badlali bagoqela ababili abayizizalwane zakwamanye amazwe, uShadrack Mayembe wakwele Zambia kanye lo-Albert Eyonde odabuka kwele Cameroon. Abanye abadlali abatsha kuqembu le-FC Platinum ngababalisa uKelvin Madzongwe, uJemerson Mugombwe, uRaman Kutsanzira, uFarai Madananga, uNeva Tigere kanye loNigel Papias. uMadzongwe uthi ukuqhatshwa kuqembu le-FC Platinum kuzamfundisa okuningi. So bengifuna ukubuya lapha and learn new things, some challenges amasha, and then because FC Platinum, as we know, lama players like I think like Aborode, like the reigning PSL soccer star of the year. So they will encourage me until improve like it development damage in play. And then stage sakona see a change, and then will exposure here be seen whether like from a national team coaches or like ama teams from Pan. Iqembu le-FC Platinum lizadibana lentshantshu zakwele Angola ele-Desportivo de Agosto kusigaba sakuqala esomncintiswano we-CAF Champions League. Njalo umdlalo walo wokuqala uzadlalwa ngempelaviki kamhla ka-9 kusiya mhla ka-11 ngenyanga kaNhlolanja. uKutsanzira uthi uzimisele ukusebenza kanzima ukuze aphathise iqembu le-FC Platinum ukuba liqhube kuhle kulomncintiswano. Kathekile ukuthi ngiphushe ngakhe ngibona ukuthi lami ngiyadlala sibili yobana sirepresent iZimbabwe ku-CAF Cup. Sizophusha sibili ngendlela eyiyo sibili. Kumele sibone siyathabisa abantu bethu, abalandeli bethu leZimbabwe. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mabheza uthi nxa inhlelo zabo zingahamba ngendlela bengadlala imidlalo yokuzwana amandla lamaqembu akwele Zambia laseMalawi phambilini kokuyangqikilana kwabo leqembu lase-Angola. Iqembu elizanqoba phakathi kwele-FC Platinum lele-Desportivo de Agosto lizadibana lelizanqoba phakathi kwele-Bidvest Wits elase-South Africa kanye lale-Pamplemousse elase-Mauritius kuhlandla elilandelayo elomncintiswano.